Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o Tala Fou Mai Samoa. Awina sa o mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Fia fo e toi whatalo fo le nei aso fou le tātou o tino tātou mafuta ua fo e le tautua masani usi mai alau whaafonga. O tau ulumanga lo whanga solo le tango fiai o le tālo sanga. A le fionga le sui whaipule o whale ali li tasi, le fionga ato e lupe, maui au tele pou mulinuku o le semo. O le mai o le wala aunga le asfraile o mawai lea na whao ngā ai, feso o ta inga i lunga upenga ta wha ilangi. O talia i neire tu ina ato ilo ilonga o le tālo sanga, i lumo le wha amsinonga o tālo sanga to ilo, po le wha amsinonga apiri o le wha amsinonga maulunga. O lea ilo ilonga le asile silai i whinaunga wha le tū la fono lo ia. Pe tāla whengai le tango fia e lea wha amsinonga, o le mata upu e peo na whina wina e le sui whaipule. O le solus fulu limo le masina nei o me, o wha moe moe toi wala uai le tālo sanga mo le wha mautuina o tā penanga, o loo mana o mi ai e pei o le wha li liwina lea i le ngana peretania, o wha mtalanga wha tautō, wha pe ai mo le tu ina atu o wha maumaunga o taurumanga le wha amsinonga o whainga palota, e peo na sa su e ina ai le tangi tau palota. O iei selo ia mai fafo ua tula i nei mo le whaipule o whale ali litasi, ma ua lango sua iai, le tama i ta ilo ia i Samoa na fina wina le te e le whaipule, a o sue le tangi tau palota. O tau urumanga le whaamsinonga i les Friday na whaatau teie ni li whaamsino se to lua, e whaamautu o mai fafo, e au fiaile li whaamsino, le fionga ia Justice Harrison. Au whea ngaida le lolangi le nei teimi matulanga whainga tai le si o le tau o loa tau suau uma pensini. O lewa iese fina ngalo le tātou malo. E tau fia le toi utuino o waalele ma waa o le sami e a whea Samoa. Ai mai se lava waalele ma waa o le sami. E a whea le atunu ono le fia maua o lea malo si anga. Wa wha iloa le mtanga luenga o tupe le malo o taluai nei. O lo lava pea lea o loa mo le wha o ngaina. E peo nā whea i e wa suau u le atunu u i masina u tuanai. Wha pea se isi wa suau. O lo wha tūlanga e taunu u le masina fōua iuni. O le masina le nei o me. O wha mawina le maua lunga ese ai o le tau o lea o loa le atunu. E peo na o le tau o le suau kiso e le whata la lima sul sene le lita. Pe ni sini, tolu ta la lima sul tasi sene le lita. Male kalasini, wa whata la lima sene le lita. I le fono matu stala talu na toi taliu i whanua le si ngā ngase, a le teitai o le tātou malo. O wha iloa le fionga i le pā le mia, sunga la ulia le mali atoa le ua tea polata i waufosi. E le mawhai o na alofia le tūlanga ua iei neide le lulangi le tau o le sua au. Ma a whai ai si i le tau e au mai ai, o le a whape na foi o na si i le tau o le o loa i Samoa. O si le sila i neide malo e toi ilo le tau o le tutongi o pasese, mo ta vale la iti la o pasese ma pasi, o lo fe malanga iai lo tato putino. I le aise mea le malo i whaina whai, o le ale tau e sau mai whafo, ni o tātou le na. Ai inga mi whaina whetu na i le malo, tai peila le mere nei o le fua o le au whainga e maua. Ni ka peneta sa whaire tapu, i aua nei to ise wha lele, e to e whaire mere o le afe mai nei utu nei, e rifi o la tui nei. O le ana maua e iwa lele te tele luape whaale no mai, o no mai ai nei afe mai nei rifi o le nei to e o. E fo iwa aia le na whapea no mai nei to rifi o. O le wa ave le pamatalanga i le tātou ofisa o le mtapliti ai. E ta pena se fufua ngā ua ni to e afe mise valele i nina o na sawa utu. Se fe tātou pensini mo tātou fe malanga ina o tātou tangata. A pena fo ila tātou wa. Alfa moi la vai le tā penanga mo le tātou availability o le tātou stock. E tan tātou ta pena iai. Nei foi na pasier pe par ka peneta le sisio manga o le green, orange and red. Nei tātou te le green le temine o le mawal tātou soa umeu. Tau te orange loan tātou vai lo le pola lisi la sanga o tātou lata le sioki o mea. O la me whao ngai le malosi whawawina. La me tātou te tilo i tūlanga masani o tātou ofal nā tūle mo mail tātou il sisi le la ma me mwha pena.
Ia e red law. E tatou titiro lor to ngā mela le. O le fuafa te tau o le pensini o tangata e fua mo leso. O le wingo le memo mua tau na fai. O le flita le malo. O le mine tau na matua tipi le alo le feo ayo ta vale I mea le ta le whenga. Ai tu la il fua I pensini alu ina ia mawala le pensini mo le atunu atoa. Ia I tu langa le o le sa utu uma ia ta vale fala tonga le malo isi pam pensini fa tu le malo. O le na il fuanga I le so fa foi uma mai mena I lalo le pamo le malo. E control le alu te mine nei e utu fa tu uma ta vale te mi uma me fa pena. O fuanga na le fa solo. Awa e le lava tatu te okay le te mine nei tu langa le tatu availability o le stock. Ai tatu te re lopo fei uir tau le alu te mine ma fuanga na le te tonu le fa nga solo. O le tūlanga o lo tapena ai le sitanga o pasese ma me o le tapena. Ma o lo iai le tūlanga I le ngata fo I whasolongo tongi o tangata whenga luenga. A o sitanga la pe I mei o pasese o tawale afi ma me o mwape na saro le tauna o atu le ngasina fauta tia fo seata le na por kalame fai. Langa sita o pensine a fia ia pasi a fia pasese a fia fo. Se finangalo le fionga I le li pa le mia, le sunga la audia le mali toa le watea pola te wafosi, I le feilo inga matustala. O le ua whaapale ina le tama I o whaalangilangi Jan fua lau tui sa lenga Farani, e avea matau sala o le Miss Global Samoa, ma wa amata neia na tāpenanga mo le tau sinionga I le tau vanga tele sa ili ai, se tau sala o le kilope, o le awhaia ia se temo le tau sanganei le atunu o Thailand. I le sefuru tau sanga taruai, sa tau wa ai whaalangilangi I le sa ili o se tau sala o Samoa I New Zealand, I le tau sanga le luafe sefuru ma le lua, ma ia ausi ai le tūlanga o le second runner-up. I le tau sanga luafe sefuru whana tau wa foi, I le sa ilingo se tau sala o Samoa, ma ia ausi ai le tūlanga o le fourth runner-up. Ma o se tau vanga na manu malo ai foi le taleni o se tasi, o vaenga tongia o lea tau vanga. Ai le pole se tōna ina te nei, na whaapale ai a vema Miss Global Samoa I se sauninga, sa awai le fionga I le ao le maloma le masiofo, sui pa le mia ma min star le kāpeneta. O le company telefoni o le Vodafone Samoa o lo a vea malangolango au tū, I tā pena ngā whaalangilangi ma le manaia events, mo le tauwanga o le Miss Global. O le sauninga I le se tōna ina whaamutalo I ai ma le avea o le tamaitai o Nicolina Tuna Agui, ma tau sala, o le Miss Global Samoa. O iei nei se tasi o unanga fau I Samoa, o le a wha o ngā ai au wala o teknolosi wha o na po nei, e teu matalai tupe, e wha o ngā ai le card. O ta ua lea whainga o le Pack Walex ma le Tic Tap card, o wha iloa wha lau I tele mai e le whare tupe tūtu tono Samoa, lea au unanga fau na ua whaiaila na wha ai unga, e talia lea au unanga o na ua mautinoa, e saunga le mū ma ua whaamalia ina fo ia ia ingo tū la whono, a le whare tupe tūtu tonu. O se tautua o wha iloa I le whare tupe o le malo, a teu iei se leni e mawhaiona tutongi ei pini po isi au nanga manau mia. I se tūlanga wha tai po se trial, o lea wa amata wha ngai o iei lea au nanga fau, e peona sa amata I lea songa fua o le vai aso nei lea so wha leo me, ma le wha moe maea, I lea so tolu o Februari o le tau sanga fau lua o lua fitu. O le wha ngai o ia le teimine o lea tautua, o wha lia le whare tupe I se pepa o wha mtalanga, o lo o mata I tū le lei ina ia muri ta ia ala wha le tū la whono. O le leisene o wha ngai o ia I le teimine, e le I tu ina atu ato o toi le kompania ana lea au nanga fau, se ia vanga na ua mai a le iwa masina lo wha tino ai, I se tūlanga o se trial, po le wha tai. O le songa fua le nei vai aso le sa whao me, na wha ilo lau tele ai le official komisio whai ngā palota, le tusi wha mao ni o le filifilia, o le fionga lau timu ia wele se va ai, o le sui usu fono o le pā le mene mo le tu malo palota o vai maunga tolu. Ma ua saini ai le ao le fionga I le ao le tātu malo, le fionga tui me le li whano va le toa sua lau vi le lua. O le tui na mai whala wa I tele o le tusi wha mao ni o le filifilia, ua whaia ina ua mai a le whaitaunga aloa ia o le taunu unga,
o le whainga pālon tala I titi a vai maunga tonu. Tala I o le nei aso, soifua.